tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasta Network. Kuri subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho ubusesenguzi bujyanye n'intambara ya gatatu y'isi kishobora kurota igihe icyo aricyo cyose, kandi iyo ntambara abasesenguzi baremeza ko izahera mu burasirazuba bwo hagati, ni hariya haherereye ibihugu by'Abarabu ndetse hakaba na Israeli. Israeli rero ifitanye ibibazo bikomeye n'Abarabu kuva Israeli yaba igihugu cyemewe mu mwaka w'1948. Israeli ntiyigeze yemerwa n'ibihugu by'Abarabu. Ibi bintu rero birushaho kuba bibi cyane muri iyi minsi, aho Israeli irimo gukoresha umujinya ukomeye mu kwihimura igahitana Abanyepalestina n'Abarabu batandukanye. Murabizi ko mu kwezi kwa 10 hari tariki 7 mu mwaka w'ibihumbi 2023 Israeli yateweho ibitero na Hamas. Hamas ni umutwe wo muri Palestina ariko cyane cyane ikorera muri Gaza, aho Israeli yigaruye ubutaka bwayo. Kugeza kuri uno munota rero, icyo gihe Israeli kuva icyo gihe yahise irya karungu, itangira gukoresha ingufu nyinshi ivuga ko igiye kurandura Hamas. Hamas nayo ikomeza kurwana inkundura ikajya yihishahisha, ariko kugeza na n'ubu intego za Israeli zo kurandura Hamas burundu ntizigeze zigerwaho, ahubwo abaturage b'abasivile barenga 30,000 bamaze kuhasiga ubuzima. Ibintu rero bikomeje kuvugwa ko ashobora kuba intambara ya gatatu y'isi igaturuka hariya, bitewe nuko ibihugu by'Abarabu nabyo byariye karungu nyuma yuko Israeli yishe umuyobozi mukuru wa Hamas Ismail Haniyeh imurasiye muri Tehran, murwa mukuru wa Iran, ubwo igisasu cya Misiri cyamurasaga cyoherejwe na drone. Ibi byose byakomeje gutera umwuka mubi, bikaba bigaragaza ko intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba, cyane cyane ko Israeli ishyigikiwe n'igihugu cy'igihangange nka Amerika, naho ibihugu by'Abarabu bikaba nabyo bishyigikiye Palestina na Hamas n'indi mitwe ikomeje kurwanya Israeli. Ibi rero bishobora gutera intambara ya gatatu y'isi nk'uko natangiye mbivuga, kubera ko Israeli yarwanye intambara zikomeye n'ibihugu by'Abarabu byishyize hamwe. Hari intambara yiswe iy'iminsi 6, la guerre de 6 jours, yabaye mu 1967, aho ibihugu nka Yordania, Misiri ndetse na Syria byishyize hamwe bishaka gutsinda Israeli ngo biyikureho burundu, ariko Israeli irabananira, irabatsinda. Si yo ntambara yonyine Israeli yatsinze n'intambara ya Yom Kippur cyangwa la guerre de Kippur mu 1973. Biriya bihugu by'Abarabu bimaze gutsindwa mu ntambara y'iminsi 6 byagiye bitanyuzwe, bikubita agatoki ku kandi, bivuga ko bigiye kurushaho gutegura intambara yo kuzigarurira ubutaka Israeli yabambuye. Nibwo igihugu cya Misiri gifatanyije na Syria ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'Abarabu, ariko byo byatangaga umusada, baje kurwana inkundura mu 1973 muri Yom Kippur. Icyo gihe Israeli nabwo yarabatsinze. Ibi bibazo byose rero biriyongera ku bindi bitero Israeli yagiye igabwaho, biza gusemburwa cyane n'ibyabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023, bikaba byaratumye Israeli irya karungu, ikaba ishaka gukuraho Gaza, umutwe wa Hamas ukora muri Gaza burundu. Ibi ntago Abarabu babyishimiye. Bimwe mu bihugu nka Iran ndetse na Turkiya birimo kwerekana uruhande. Erdogan wa Turkiya we ntatinya kwita Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli, ko ari ikihebe, ngo ni ikihebe, ku buryo Erdogan avuga ko nawe yiteguye kujya mu ntambara na Israeli. Nyuma ya Turkiya hari Iran yo nyuma yuko bishe Ismail Haniyeh, iravuga ko igomba kwihorera uko byagenda kose. Ndetse mu bijyanye n'intambara birumvikana, Iran ifatanyije na Turkiya n'ibindi bihugu by'Abarabu bashobora kuba batera Israeli igihe icyo aricyo cyose. Ibi rero byatuma intambara ya gatatu y'isiba, kuko Israeli ifite umukunzi wayo w'ibihe byose wanayishyigikiye kugira ngo ibeho mu 1948. Iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakiyongeraho Ubwongereza n'ibindi bihugu. Ibi bihugu ntabwo byarebera. Hagati aho, urundi ruhande rufasha Iran harimo Abarusiya.
harimo abashinwa, harimo n'ibindi bihugu bitandukanye. Biravuga ko na Korea ya ruguru iri kuri urwo ruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa. Iyo n'indi bloke yahita irwana na bloke y'Abanyamerika. Abanyamerika kandi murabizi ko aribo bakomeye muri OTAN, bafite ibindi bihugu bakorana nabyo birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'ibindi. Nayo n'indi bloke ikomeye. Ibi rero nibyo byerekana ko intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba, ariko imbarutso ari mu burasirazuba bwo hagati, kubera ikibazo cya Israel n'Abanyepalestina gikomeje kuba ingorabahizi, kitigeze gikemuka kugeza kuri uno munota. Isi irebera, abaturage b'abasivili bakaba bakomeje kwicwa. Israel nayo ikaba irimo kwishakisha uruhindu. Bamwe mu bayobozi b'imitwe ikomeye, yaba aba Hamas, yaba aba Hezbollah ndetse n'abahuti. Abahuti bakaba ari abo muri Yemen, bose bashyigikiwe n'igihugu cya Iran. Israel irakubita agatoki kandi ivuga iti nabo igomba kubarimbura. Mu kubarimbura rero ntabwo ari kurangiza ikibazo, ahubwo ikibazo kigenda kirushaho gukomera ku buryo bishobora gutera intambara ya gatatu y'isi. Abarabu hirya no hino ku isi murabona imyigaragambyo bari gukora. Teherani mu gushyingura Ismail Haniyeh, ubu ngubu imyigaragambyo irakaze muri Teherani. Turukiya nayo yashyizeho umunsi w'ikigandaro, ni kuri uyu wa gatanu, wo kwibuka Ismail Haniyeh. Bavuga ko ari nk'umucunguzi wa Hamas, akaba n'umuyobozi mukuru, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye harimo n'aba Hezbollah nabo bari kwicwa. Ibi byose biratuma uburakari burushaho gukomera, kandi Israel igoswe n'abanzi bayo. Noneho ibi bihugu by'abanzi ba Israel bakavuga bati tugomba gushyira hamwe uko byagenda kose tugafashanya. Burya si bwabo ndi igihe, kuko imbere Israel yari ikomeye cyane. Abarabu nabo barimo kugenda bakomera nk'igihugu nka Iran. Ni kimwe mu bihugu bifite tekinoloji ihambaye, bari hafi kugera kuri za bombe atomike. Turukiya nayo ni igihugu gifite igisirikare gikomeye. Ibihugu byonyine byatatse Israel yabihuye n'akaga gakomeye cyane, bikaba byaganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Ikindi kivugwa ko gishobora gutuma intambara ya gatatu y'isi ishoboka, nuko yaba ari Israel ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bifite za bombe nucléaire, bya bisasu bya kirimbuzi. Hagakubitiraho nuko n'indi bloke, Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru nayo igeze kure, ifite ibisasu bya kirimbuzi. Aba nabo bakoresha ibisasu bya kirimbuzi, noneho isi ikajya mu kaga, ikaba umuyonga. Intambara ya gatatu y'isi umunsi yabaye, abantu bakubwira ko nta kiremwa muntu kizongera kugaragara. Isi ikaba iri mu kaga bitewe n'ibibazo bitandukanye, ariko twagira ngo tubasobanurire neza iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Abantu benshi baravuga ko ariyo ntandaro ishobora gutuma intambara ya gatatu y'isi iba. Mu gihe yabibaye rero nta kiremwa muntu cyarokoka. Ikindi kigaragaza ko intambara ya gatatu ishobora kuba iturutse muri bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, nuko yaba Israel, yaba ibihugu by'Abarabu, izi mpande zose zigiye zifite ibihugu bizishyigikiye, kandi ibyo bihugu bizishyigikiye bikaba no mu myaka yatambutse byaragiye bifata uruhande bishyigikira. Nk'ibyo twavugaga mu kanya muri ziriya ntambara Israel yarwanye n'Abarabu mu 1967 no mu 1973. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaga zishyigikiye Israel cyane mu buryo bw'amafaranga, mu bikoresho bya gisirikare no mu kuyiha abasirikare. Noneho ubumwe bw'Abasoviyete bwashyigikiraga bwo ibihugu by'Abarabu. Icyo gihe bwitwaga nyine ubumwe bw'Abasoviyete, bashyigikiraga Misiri, bagashyigikira Syria, ibyo bihugu bigahabwa ibikoresho n'Abasoviyete, bikaba ibintu bihambaye, buri ruhande rukarwana n'urundi, ariko bitewe n'iki na bya bihugu by'ibihangange ahantu bihagaze. Ibi rero abantu barakubwira ngo nibyo bigiye kwisubiramo, kuko ubu hamaze kuba bloke zigera kuri 2 zikomeye muri ino minsi, ndetse hakaba haragiye haba n'izindi ntambara zitandukanye. Ariko iyo ugiye kureba usanga izo bloke zirimo kugenda zikora. Ubu ngubu Irani, Turukiya, Uburusiya, Ubushinwa bashobora kuzashyigikira Abarabu. Twabibabwiraga mu kanya ko icyo tuzi nuko Irani na Turukiya bafite nabo igisirikare gikomeye. Intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya murabizi ko
Turukiya yahagurishije za drones zabo nizo zakoze iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya kandi zirakomeye. Hakiyongeraho na drone z'abanya-Irani nazo zagiye zirwana ku ruhande rw'Uburusiya nazo zikomeye. Igitero abanya-Irani mu mezi angahe ashize bagabye mu mijyi itandukanye ya Israel, Tel Aviv n'ahandi, nabyerekanye ubushobozi bw'uko Irani nayo ikomeye muri iyi minsi. Tekinoloji ihambaye Israel igezeho, irarasa umuntu ishaka hirya no hino ku isi ikoresheje ikoranabuhanga. Ibi nabyo biragaragara ko ari ikintu gikomeye cyane, ku buryo intambara ya gatatu y'isi niramuka ibaye abantu benshi bazapfa, n'abandi bakaburirwa irengero, abandi bagatikira. Ibi bitewe n'uko ibi bihugu byose twabibabwiraga mu myaka 20-30-40 ishize ntabwo byari bifite ikoranabuhanga rya gisirikare rihambaye, ariko Turkiya rifite na Iran, Israel rifite. Ni ibintu rero bigaragaza ko iyi ntambara nk'uko abasesenguzi babivuga ishobora kuba igiye gutangira, kandi ikabera hehe? Igatangira mu burasirazuba bwo hagati. Nta nshuti bakunzi batuye Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Kuri subscribe, like ndetse munasharinge.